Ka National People's Party Nongpo constituency menta kesengi kalayo ban play perda ya ka office trekam betmai hakashnong umbuda riboy district. Ka jingplay ya kani ka jaka trekam kalong kumshi benta ban penklai ne ka party hakani ki election ka ban salong haw araja arpulai. Hakani kesengi lapdiang buram ru ya shibon ngut ki weipat ki belawan menpenyes no ya ledi syak NPP hadin ba kilayo i ya ki kamba bah ba ka NPP kalale hakadong riboy. Hakani kesengi layo ruban pelaj pajba ya ke jingrwai jongke NPP nongpo kabla ai kerteng kawai kasur balarwai daw Anthony Kriam. Hakani kesengi play ya ke office rekam jongka parti laidon lang da uba Clement Maulong President NPP Riboy District kum ukongsan ikong Magdalene S Maulong iban salong ke candidate nanongpo constituency uba pendap walang President NPYF Riboy District bad ki wei de kinong ilamba khamat jongke NPP Riboy. Habakren hakani kesengi kinong ilam kilong bekim kwa man klong ya ke pisa upai ba Henry ki kwa banwan ra ya karoi kapar hakathem Riboy khamtam ki ba ai jing mentoy ya ke imlang salang bad ki kermen baha usnem araja arpulai ka NPP kan yo ban ra ya ke jingjob habaro santeliki constituency hapo jongka Riboy District. Kita kilo ilaka ki haban ket jingkit hadian jongki te anda ki lakiu ki don ki nang petkai na bor arliang tiba kita kilo ilaka ki kiu ki ya nanti ikum ki nang ilaka pententut don ki bakawang di tenjabor don ki bakawang na ka ki bakhe ti haba jakung kita ki jing jakung ki nang ilaka ki betut ki urno kum ju ki manthat ban kiu biang lamar ladon ke jing kawang mau nang ni nang tai ba kum ju ru ke jing pendu jing kermen ba don ru na kita kinong petkai ba ai mesim tu penslon ban ong tur syakmat compare kam lele ru ban poi syak kata kathong jok ke jing jok ti le si haba ki poi kita syak kata kathong kum kinong ye le kai kini ki pat ba ki ba ai mesim ki juwan ban keduk ban ra ban kickbox kedruang ban yora yang tak kenam ladu ban sisha kata congratulations ki wei tukum ta na pendreng dor yang kata ki ATA hakani ka benta kani ka dei kasin jam ka baningkong ka bangikiu ka step ka baningkong bangiyo sisha yang office prekam ti anda ila jam kata ka step ka baningkong ka kardam ka baningkong menta bon ki ATA ki bangin sama ka jingkawang kti kejing keren bay, kejing kena, kejing kentho, kejing wong jat, kebanguan rukom. Henry, kum kita kinong tersan tiba iet ng soban ong yaki. Ninom sngap, tadadon bakhe ong jat. Ninom sngap, tadadon bakawang kati. Kijudon panong, kakuma kawan banyak business siapa nongpo. Itip ya kata, ngaso ban ong yaki. Ngadon kejing tersan na yeng nasen. Ngam dan kam bantare ya kadut kangap ke jong pihi pat ba kinong song snong ngam dan kam bantare ya kaskin bat tidak kelamen ki bapher kan mau kowe kum kalong kumi ngan yang scam ngan yang slot ban syakri ya ki kop siliang ki sem siliang ya ki lanot ki jenjar in wengi ka jing pher jat beliau ke jing pher party ke jing pher nyang ke badrung shisha hakini ki sngi ki bamenta nhìn phát đó là tốt như này như là sát con thọ mà này nè ngay nó cái đầu làm sang nhiễm qua bằng blame game nhiễm qua bằng phân loại rồi nó thằng này nhìn kran này cái chính xác mà nghĩ cái sama và đây cái por như yang scam bằng ya dai cái trái trong đều harang kat cái chính là lam cái trong ini cái chính là lam cái khamak cái trong ini bằng cái jok cái por imam Magdalene ni kerman ada cara pulai bilang kamu Padang Buram Jungi. Santali ki konstituensi, ni kerman ni wa ki jingjok, kum ki samlang ni yak rengkat. Nak kane ka office, jong ka lopo konstituensi, ka National People's Party, kan dai ka slam trekam, ka tin slam jong ka slam trekam. Nado menta, bat hado acara pelai. Bat na pedeng tu kita di pelayarun, iya don wala damla bandon lut menta ngene, di bandon hang ni te ide iba stoin, bat bisa umum. Di pelayarun lo 12 tang. Iba ya don mentang ne regu lain nanta ngemut ba la dam ya don ne kam ngamut ba kim don na parti ki don majority ki dang don na parti wala dang le seu pang kata ke kiat lama ke bawang la da pia pat ya lama marui de ya kiat ke bomon ke ngri lama do parti ten lumla ba kiat dale le go ya ka national party ke de
parti jongkari balai itu the election commission balakit kum ga parti jongkari kum non la man lihat dong urus sebet ke kamdon gizi lihat ya kalama ka lihat mek bat kalama ka kawe mek kalama NPP yang akhirnya bawa dia gini di balaya kapan di balaong balak lihat ngit ba kita saat laju ki gen siap lilang dah ruis ni rengkat bat nipat ya kalama ka meki dipat Ingai ka jiksungu ru ya itu gisamla ki ba layak keren basta sya